سلام علیکم برادران عزیز، خوش اومدید به کانال پول کارکنی باباگی. با شما هستم ادمین کانال پول کارکنی باباگی. این روزا با شما طرز پول کارکنی را چلی سایت پروفیت ماکس نشون اومدیم. سیلک سایت در ذکر کامنتاری هست. پیش ویدیو را سر کردن کدامی که ایدنتیفیکاسیون کیو کشلاک و پایر کشلاک نداره، نمره واتساپ ایمو در ذکر کامنتاری هست. بدون بنویسین ایدنتیفیکاسیون میکنم برادرو. میدونیم بسیار برادران عزیز سیلکش در ذکر کامنتاری هست. سایت پروفیت ماکس در اومده نخیر مینو شموندن میبرویا پایان می اینجا برادران سایت اینوستیسیای پان رسید که سعی کار کرده 61 میلیون روبل уже دامی سایت اینوستیسی کردن 15 میلیون امی سایت уже برآوردگی که 10,000 زیاد دادم دامی سایت رجیستراسیا کردن برادران عزیز. اینجا последний пополнение навесонага охирон одамое ки дами сайт сум пополни депозит кардан, яъне нёкнин Егор 95,000 рубл депозит кард, иш 70 рубл яъне депозит кард. ина последний выплат, яъне охирон сумое ки аз сайт баровардагиян, ина 16 рубл, 54 рубл, 10 рубл, 30,000, 53,000. ина бародарони азиз юс ами сайт сум гирифтагиҳо анамгон میدونیم با سایت طرز اینجا خیلی کالکولاتور شای. نه مثلا 1000 روبل خوندیم بعد 70 ساعت 2900 روبل میگیرین. 2000 روبل خوندین بعد 70 ساعت 7000 روبل میگیرین. میدونیم طرز رجیستراسیا کردن شای. رجیستراسیا پخش میکنین. یکم دا نگاه کنین لاگین باباگی نویسونگی لاگین. دوم دا ایمیل تون می نویسونین. سوم دا پارول، چهارم دا پارول یک بار دیگه می نویسونین. بعد за регистрация пахш мекунем, автоматик регистрация мекунем. ҳозир ман через вход личный кабинет медорам. ҳозир яъни робота иҷро мекунем. иҷро шид, войти пахш мекунем. чӣ хел ден личный кабинет қарор дорам бародарони азиз. вақти шумодан ҳам хеле мебарояд. боло да се хача нависондагӣ, се хача кардагӣ пахш мекунем. амуда иҷа баъд настройка да медроен. настройка да бародарони азиз кашлокотуна пайваст мекунем. масалан ваш пайр нависондагӣ пайртуна пайваст мекунен. ижда киви нависондагӣ кивитуна пайваст мекунен. сохранить пахш мекунен. автоматик дани обновление, яъне кашлокотун сохранить шидагӣ медроем. тарзи пополнить кунӣ, яъне депозит карданда пополнить пахш мекунем бародарони азиз. видеоро бо диққат гӯш кунен ва тамошо кунен бародарон ки тарзи пополнить куниша ёд гирен. якм раздел, яъне медроем иҷа тарифҳоро интихоб мекунем. 10 тариф дора. ай 100 рубл якмш сар мешавад, дуюмш ай 400 рубл, сеюмш ай 1000 рубл. хеле мерава бародарони азиз. 70 соати кор мекунанд. баъд ҷа нигоҳ кунед, якм тариф 200%, яъне 100% мешавад. дуюм тариф 235%, сеюм тариф 290%, охирон тариф 900% бародарони азиз. яъне 15000 рубл хонден 9 баробар ями сумтона мегирен. медроем бародарон выберите систему, яъне ҳозир ман ба шумо тарзи через киви кашлокша пополнить кардан нишон медиҳам. киви кашлока интихоб мекунем. масалан 100 рубл менависонем, дале пахш мекунем. дале пахш кардем бародарони азиз. ҳозир загрузка рафтааст. загрузка рафтааст. инҷа оплата счет и просто хеле аст. захташ автоматик медроя. и через киви бародарони азиз ҳозир осонай тарзи пополнить куниш осонай бародарони азиз. нигоҳ кунен, ҳозир ҳамаша мефаҳмонам. неҷа ҳозир рубл кашлок рублда интихоб мекунем. чӣ хел диден инҷа дале ман ҳозир дар кашлокам 100 рубл надорам. бароям мара итари баровардагӣ. шумо оплати дале менависед, далера пахш мекунен. смс мияд дар номери ҳамун киви кашлоктон. смс мияд, смс менависонед, оплатит пахш мекунен. автоматик сайда сумтон мегузара. назад пахш мекунем. ҳозир тарзи пайра нишон медиҳам. пайр камтар қин бародарони азиз, қинтаракай. нигоҳ кунен через транзактсия, яъне иш бародарони азиз. ине пайра диден, инамира копировать мекунен. дуруни киви пайр кашлок медроен. данами номер 100 рубл мегузаронен. 100 рубл ина чанд рубл? ина мо аввал да сайт 100 рубл нишон даги бидем. 100 рубл ина нависондагӣ сума 100 рубл кардагӣ. ин сума мегузаронем. баъд номер id номерша оператсияша мекунем, копировать мекунем. ҳозир ман нишонтон метавам. ҳозир даруни пайр медорам. мисол ина даруни пайр даем.
уже мо 100 рубл да ҳамун номер партофтем бардорон. Масалан перевести медроем ҳамун номери ҳози копироат кардагимона пайрда интихоб мекунем. 100 рубл нависондагидем, 100 рубл менависонем. Рақами пайри копироат кардаги бидем ставид мекунем, як пеша кура мекунем. 100 рубл перевести мекунем. Инҷа рубл интихоб мекунем. Перевести мекунем бардорони азиз. автоматик сайт аз 100 рубл мезгара ба история медонем поён да ина бардор история нависондагие инами охиронаш айму 100 рубли оз гузарондагимона иҷа нам чи копироат мекунем операция нависондагие ина чихелиде нозима ина нишон метиҳам ина операция копироат мекунем нами операциира ина копироат нависондагие бо худаш копироат пахш мекунем на копироатчи медроем ба сайт медроем на сайта дромадем бана видите номер операции нависондагие вставид пахш мекунем ва копироат кардагимона пополнить пахш мекунем автоматик сайтмон пополненам хеле успешно менависона яъне пополнен мешава бардорон азиз баъди 1 минут 2 минут пас проверка мекунанд ана айкивира сразу мегзаронанд да сайт инам хеле ба тарзи сум пополнить куниш ози ман тарзи виводча нишон метиҳам медорем се хаша болда вивод пахш мекунем кошелёкамон ами интихоб мекунем масалан киви 1 рубл менависонем дале пахш мекунем 5 рубл буде ба минимални барои киви 5 рубл кор мекардем минимални сума виплати на платежный систем 10 рубл нависондагие дар наҷа сархада мумкин аст 10 рубл боло боша хай 10 рубл кор кардем метавонед дар киви кошелёктон пайр кошелёктон да метавонед сумтона бигиред се хачаи боло да пахш мекунем бардорони азиз на депозит намедроем иҷа депозитҳомона нишон медиҳад ки активен ё ки инҷа нишон метиҳад ки кор кардаест депозитотон ам суми депозит кардагиотон хай бардорони азиз анам хеле ба тарзи пулкоркунии бобогӣ яъне бардорони азиз тарзи пулкоркунӣ через сайти Profit Max ҳамаро дидем силкаш дар закреплении комментария ҳаста кадоми баъд идентификатсия киви кошелёк ва пайр кошелёк надорад номерои ватсапи мо дар закреплении комментария ҳаста бидроен бинависен идентификатсия мекунам бардоро хай надидем бардорони азиз тарзи пулкоркунӣ через сайти Profit Max силкаш дар закреплении комментария бидроен сумкор кунем 5 рӯз шида ки сайт кор кардаест хай бардорони азиз видео мо бо охир расид